kandi umuhereza wawe ihangweri ndi Bobs Gad Abaho. Polisi y'umurembo wa Kampala n'imyanya ejehingurize yashakwize amazina y'abantu bashatu abarukurungwa bundi numa abakwatirinde no kwiba ebyamaguzi na munonga ebirumu container eyomwani eyabene baro mu bukikuru bukikamagana anana na shanju omumpiha za Uganda. Arugambaho n'abanyamakuru hambuga nkuru eza polisi izoberi omugambirizi wa polisi ya Kampala y'imyanya ejehingurize Patrick Onyango nashobora ngo banyakutekateko bari mu Said Karure uruca kumanywa nkabogere harimo Job Muchunguzi hamwe na Juma Musisi urukweta Young Mandela ningashobundi akiyeta Masape okurugira Onyango umushango go kwibe bintu ebyaye byarugudo gukaretwa polisi ya Kawempe bwanyuma yo kwiba omwani okwabireho ebiraro na mwenda byo kwezi okakimna kumwe okusebero makomesha tubyo kwezi niko kumwe omwaka 2024 okuchondoza umushongeji kukija kwashanga ku ekimotoka echabire cekorire eratiringa shizakiro zakiro zomwani zokika emitwaro 21 na nakakaga ezokubarwa mu bukikuru magana nana na shanju ekimotoka ekikihwa muhanda gwaco gucabenjiza kutamburira mu okuga kasese okuzaha inland container depot muri nakawa aho mwana ugwabire gushemerire okutembeza bwanyuma enyonyi bakagutwara heru gihanga. Abantu batanu bakwasirwe umushongeji kandi nabajunanwa ambukwatirine n'ubushumani bw'umwe rero abandi banabo bacesherekire umumwina ubw'unyamuremi. Onyango ashabiri abantu abatosha okugayo ha amakuru agakubasa kuwera aho polisi omukukwata abantu aba umureberezi wa South Ankore Right Reverend Nathan Ahimsibwe na habura emenyeto okwetantara obushambani. Bishop Ahimsibwe ebabigambire izubire nyumubazio mu kiterane ekimenyeto ecyomurugwa Ankore ecyomurugwa 10 ecy'ubureberezi wa South Ankore ekibire umushomeri ya Chamate Secondary School mu district eyantungamo. Mshija wa Ruhanga habwire emenyeto bari kurenga 2500 aberebijire umukiterane eki okwangira kandi bakeyimura ebintu byo kwegeta ogwe kandi nanokurebeka nguba yangira kimwe ebikwatirine no kunywa amarwa ningashikozesa ebitokoza bungo. Umureberezi nabwe nagira ngo erigenda hari abantu bingi abarukuba bine emitima mibi kandi barakozesa wasitani abarukozesa empiha okwenda kushenda eminyeto ngo baze mu by'ubushambane no kushambitukana na nebindi bintu ebya kugira ngo utere kutebana na nenjesho ezekuristayo. Abakwa basiskire abamwe bihire mukenda abamwe babira abashuma abandi bagira mu by'ubushambane n'ibindi byona okanyira kugambira rangati kine chikumurema rangati kine chikumurema giteruko cya yatiri turi konga rangati yayo tsasara yajirimo yatugarabye nangwa rero ko jangi kabati ntana yabiro konga ranga wa ko muringo gwegarko nabwo cyo rangati kine chikumurema ndatanga bana b'imyeto jakorwa abantu mugasho. Targumuri ntungamo tukaza tororo polisi yoko ekwasire abakazi babiri abakwatirine no kwitwa ku mukazi rukumenka Immaculate Award myaka 28 hamwe no kumwibira umwana we wo kwezi kumwe okwetwa Jane Andera. Banya kutekatekwaho abarimo Eseza Nanozi okuchakweta Pretty Nalunga hamwe na Beatrice Award batwirwe mu bugaza amateka bwanyuma kucondoza umushongeji rugamba kuba akagwirire aha Panorama Cottages Guest House muri municipality eya Tororo. Ukujira polisi abakazi babiraba nibagambwa kuba babihabihire awori okuruga omakaje omucyaro cyamuriwa omuripaya obu bari kumubihabiha kuwa kuzakorera kitongore kitari cya government ekiramuhereze obushagici ekikoreza obushagici aba bakazi abariko bahereze okuzara abana. Bwanyuma yo kumubuzabuza atyo kiciriza banyakutekateko haba batyo bakagenda bapangisa exchange ahari Panorama Cottages ahabera ubushate byo kwezi ko kubanza umwaka 2025 aho bari kugamba kuba bayisire umukazi batyo bakamuyaho omwana we w'umwerere Andera. Umushango gukija kumanywa bwanyuma ya abarukora aharojezi okuyije bakagwa mutumbi gumujenza award batyo bakamanyisaho abyo kwerinda.
okucondeza kwa polisi ukahekana gutandikiraho kandi icarugireho kwato ukabanya gutekatekwaho kandi na n'umwerero ogu bakamubeha umubyara banyagutekatekwaho bakwisene bagarebera mu nkenshonzi obukucondoza kugenda mu misho kandi nibija kuteba mu mbuga z'amateka bajunanwe emishango erimu obwo bwisi hamwe na no kwiba umwerere okurugirira ahari polisi. Obwenshonga z'abanyarwanda zicugumiza mu kubuzabuza abantu bingi ekikose cyo bahati borikire okukwatwaho abikwatirine na nehururu yo kuhandika abanyarwanda no kubahereza endangamuntu obo bagumize ngo ubo endangamuntu zabo nizikira kwatwa b'ekitongore ecanira chete echa National Identification and Registration Authority. Frank Gashumba orikwebembera akaciko akabariko yetabavandimwe mu rukiko ruyashitamisa ahari Speak Hotel ya Kampala mu weekendi etiramabega nashobora ngo batwire ne bajonjorwa munonga na mnogo cukika kutunga endangamuntu ingasho kutunga empapura babane benda okuza aheru yihanga nashobora ngo ekikubunke kikosi batinere ahabo kugira ngo babase kuja kusigwe nyuma mu byo kwandika abanya-Uganda ecyaro kugira ngo government eshemeire kugira kuyakira mu aho naho abakaciko akabavandimwe nibajwekera abanyarwanda bakika emitwaro nka 26 kandi bije batunga kakumu abakuru okuruga ombakuru abakushanizwa ebyo kutambura okuguma haku z'umuganda ba immigration hamwe n'abakuru rw'umunira abari kugira ngo bashaba ebituga kinji biriko baromu impiya nyinji nango buri bashaba na miliyoni 15 okugira ngo bakabakorera za passport ukushaba ukuntu kwija obabanira betegwire okwandika abandi banyarwanda barukika obukikirwe n'amashanju abakize emyaka 18 Wachuchiziga na katongi zibiri Radio Studio Best Gamampera chikana mushanza turuka umurisha mushanju zihangwe agana makuru aguna kuhira obuseri bw'emyatano yihanga ryitu ya Uganda. Omukazi w'emyaka 18 uburgo bwa Dalit okuruga omu mashuma gihanga ya India mu change cha Kerala na tuwaka kumu abashija nkaga nabana ahabo kumukozesa ombyo mbonano okwiha abuyabya nyemeka 13 kusibwa isimya 18 polisi yakwasiruhu abantu 28 ombikwatire no mushangogu kandi abashija abinja bakwasirutine ekibagambira yanshongeji banya kutumwa kakumu abali hagati y'imyaka 17 n'imyaka 17 barimo baranwa bugu mukazi ababeni bamutendeka mu byemizano banywane bishe okurugirira ahari polisi umukazi nagambwa kuba umushango gumanyirwe bwanyima y'ekikosi yabamwe umbakumuriza abantu bakora na government okutayira ekayo wabo atyo akahendera abagambire encourage umuganda gaheru yihanga president wihanga edya Ukraine Volodymyr Zelensky nashobora ku atachine mushonga okuhayo embohe ibiri enzarwa za North Korea okubahereza okubagaruza wabo Pyongyang okugira ngo nawakagaruzwa zimwe mu mbohe ezakwatirwe umurugamba ezakwatirwe Russia. Abishitongore ekikushunanizwa ebyokwerinda cha Security Service of Ukraine SBU nishobora ngo omwe ombasirikare babiraba akagambira abakungu kuwe yabe natekateka ngo naza umurusha kutendekwa bitu kutarukuza okurwana ogu bakamucebera bashanga ainindanga muntu erikumworeka ku ari umusirikare wa Russia bitu bakashanga eriyo mazina gorijo muntu gatarige ero wonije umusirikare yashangwa atine bandiko aba SBU bashobora ngo bashije babiraba bakatwarwa umukome biro mwenda byo kwezi ko kubanza kandi bari muri Kiev aho bakwisene batunga obushanjabe bana bagambo Korea wonka kando kwabuza kasina kahindu babene bakwerwa ko abicitongore ecukurwa mu ihangiri ya South Korea ecutata echa National Intelligence Service aramukaga Zelensky akaba yashohuize bishone by'abashije babiri abakwaswe kandi nagira ngo naje ko cyose kacona kuja mu yabayo kurunogira ngo nabwe nabamugarurira imbohe ezakwatiwe umugamba eziri omwihanga eri Russia umpurikize migabwo n'abankwinire runyankore ruciga hanariga na katoni zibiri Radio Studio Best Gampure ni kwendeza chamshana okubera